Alright bafethu ake sibingelele ngane zakwethu lapha emakhaya. Nansi indaba la ikhona bafethu, isicelo sami nje bafethu sengisibhekise kumaNazaretha wonke South Africa jikelele. La kuleli qembu sikulona liholwa umhlonishwa ubaba uNgotsha ubulawayo ubabuhlabisa. Esizokucela ke kukodwa ingane zakwethu sicela nje into eyodwa kumele siyifeze. Ithi inkosi ilanga isiqu sesibili ufike umntwana waphinda angena ubaba uShembe usokalisa ezocela kuShembe ukuphathiza usethi na kuShembe hawu mntwana ungixolele Shembe lelizwe ngeke usakhona ukuliphatha kodwa umuntu oyolandela emva kwakho yobe yiNazaretha yena oliphatha lelizwe leli okuyothi mangene eParliament uvule ngesithando uvule ngomthandazo kavuka nathi sokusikhathi ke bafethu sokuthi siufeze leso siprofeso leso ngiyazi kubantu abasafika mhlapheni bazothi amampunga kulokho esikushoyo kodwa lokho esikushoyo bazoyikhumbula mhlapheni inkonzo kaMfundisi uCibiza eyisho lento lena bafethu thina njengamaNazaretha siboniwe bafethu kuyisikhathi sokuthi sikufeze lento le ngoba akekho omunye umholi oyiNazaretha ohola inkathi ngaphandle kababa uhlabisa esicela bafethu siyiveze amaNazaretha wonke ephume ngomningi bawo sizoseka iNazaretha elisonta ebuhleni elayinikela ngokuphelele ilokho nje bafethu sizokucela asinakho okuningi usungayiphumela wena uma uyiphumela eceleni kodwa kufanele asilaze bafethu iqiniso iqembu lenkatha alikazi lisenze lutho akukho nokukodwa lapha esake abanyambana nalo kodwa bafethu siyacela ngane zakwethu siyanxusa ngiyazi ukuthi bafethu mhlawumbe abanye bazongixeka abanye bazosho lokuyana nalokuyana kodwa bafethu iqiniso lisenhlizweni zakho asikazi iqembu lenkatha lisibela amathuna siphila iqembu lenkatha likazi sabangcwaba abazali bethu bebulawa yiCovid kuyimanje ugesi siyacishelwa kodwa ngenkatha ngane zakwethu lelizwe singalisa phambili ngomntwana okaphinda angene uzolazi iqembu lamaNazaretha hlezi kusho thina ukuthi nake siyafisa iqembu lamaNazaretha nalo libe likhulu libe nezwi kube nemicimbi eminingi makuthiwa siyayenza sibe semthethweni okunyayijabulela into kamongameli ngoba into eziningi akasazenzi ngesabathi eminye imikhosi yakhe akasayenzi ngesabathi useyihlelele isonto ilokho ke bafethu sizokucela bafethu nokuhlonipha ukuthi nake baba uNgotsha sicela ukuhlonipha umhlaba wonke noshenge lapha kakhona sicela avuke ayisikhulumele yena kumaNazaretha ilokho esikucela bafethu siyabonga kakhulu mhla ka-29 xa siyovotela inkathi amaphepha yobe mathathu kulwesithathu indlovu zoba zintathu sithi nje zaka eduze kwendlovu amaNazaretha wonke azobe seSwazini lapha eSwazini mayisephuma into ngiyijabulele ngoba umongameli ingonyama yaseSwazini izobe wakhiphile amabhasi amaNazaretha ezovotela eGolele primary siyacela iNazaretha maseliyovota likhumbule nje uNgotsha likhumbule ukuthi nakeleli ibandla leli mahle kuthiwa balivotela iqembu lamaNazaretha ibandla lethu lokuya kuda kakhulu kabi nezinkantolo mhlawumbe nisoke siphumule izona siyakucela Ngotsha sicela usithwala usise phambili siyabonga.